Gunung Gundul ngan kun bagus miliknya nang. Iya ya. Kun Pak Haji Tewok kunang. Iya. Bisa ngusir jin. Ay bisa tah. Aja maning jin diusir. Uang tuanya dewek diusir. Pantesan lu ngejar soal. Wah. Buat kita mah iya setan diusir. Ya karo kari mertua mah. Bengene mondok. Ay mondok. Iya. Ning Aljaitun. Aljaitun mah adu temen. Ning anan Raja Singa. Raja Singa Parek. Ning Tebuirang. Aduh Jawa Timur. Ku sini gede. Mondok ning mertua. Pengendi. Ibu cakari ngomong orang. Bener-bener acan. Dan di sini wong lagi tinggi. Weh lagi semedi. Kak kaji-kajiku. Iya semedi wirid. Iya bukan kita mau orang dukun kaji tewokku. Iya. Ning Arab ora. Oh. Ning Batabi. Ora kon mau wirid bae wirid. Tingeling. Jampi bae. Sombong karo anu kumur dewek ora. Iya. Tukaran sing denger tanggane. Wih tukar. Ngomongnya Arab. Primen. Ya ngomongnya Arab. Hebat. Hei. Tukaran mana yang masalah karang kok? Iya. Ngomongnya Arab. Hebat wih. Ngomong karo bocah wadon. Iya. Arab. Karo bocah cilik Arab. Tapi wong sombong. Bro dewek. subuh dulu. Bro dewek kayak konon. Sobut Dudu wong adan mau duduk. Duh ya kuwenku. Hebat suaranya. Astagfirullahaladzim. Pinter ngaji bocahku. Pinter ngaji. Assalamualaikum. Perlu dijawab. Kira gaptek kita. Jawab banget. Kabilat. Jawab. Kasih. Assalamualaikum nggak gerem kayak macan. Lanjut. Wah, pirang harokat. Wong salam kuat waduh najwide enakan tem. Coba. Jawab, Pak. Jawab, Pak. Ayo wong naja ya. Yung dah. Ya Sayyidi Cengkok kaifa haluka. Alhamdulillah. Ya Sayyidi Gatal ahlan wa sahlan wa marhaban. Alhamdulillah. Ya Sayyidi Cengkok innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah. Odar. Assalamualaikum ya ahli kubur. Alhamdulillah. Orang pengen kok kita masih urip ahli kubur. Beli pengen aja masih sehat dong. Tapi jawab salam lawang oleh dibuka-buka. Ini lawang dia kepada Mancing. Ana majikan tukaku lawang dilokaken. Sing mau ta bos. Cuma nutup kayak lawang kemput. Punten pangapura kula ya bos. Ini sampai nih. Agung amit para marta Gusti Ibu kula kula kapatan kesalahan kalau sampean panjenengan sedaya. Udah sandiwara ta.
Oh, duduk. Ini sampai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Safi, wahai yang maha menyembuhkan. Khusus kanggo bujang kula singaran gatel. Amin, Kula amin. nyuwun ya Allah, muga-muga cepet mati. Wah, enak mimit ini doang. Durung prakat, durung Kita prakat. ke uro dewek pengen jumpa ngapura karo majikan. Durung prakat maksudnya mati ku penyakit Oh, iya bener, amin. Yes. Pengen ngapura karo majikan. Belum bulan. Curane mawara. Setoran motor durung Amin. setor. Gua kaji. Ah, Jumpa ngapura ya. Los ngobrol dingin ya, kita nih harus godogi banyu dikit. gotuki banyu. Iya. Ado-ado meneh. Kopinya durung metu. Kok dingin? Kita ki nggak oleh-oleh ini. Endi? Mas. Tas nambah di pasien Jakarta na telu. Oh, Penyakitnya warna-warna. penyakitku. Anak bocah apa wong wadon. Iya. Umur 70. Ya Allah, masih perawan berarti ya? 70 perawan. Nyai-nyai. Penang penyakitnya penyakit gedean. Penyakit ada penyakit gedean, Bos. Anak. Gedean primen maksudnya, Bos. Penyakitnya penyakit kembang gedang. Penyakit kembang gedang. Anak beli kembang gedangku. Penyakit anyar. Buba, nebeng rungu kita sama penyakit kembang gedangku. Gaul coy, gaul. Sakade gua. Bahasa Jawa, bahasa Jakarta. Penyakit kembang gedang sih pakana. Beduk kaget ka. Oh. Penyakit jantung. Jatuh soten dari Jakarta. Oh, ingat. Kita wong Jawa mah kembang gedang. Oh, bener nih ngantre. Oh, si Rama. Kembang gedang, iya bener. Orang gaul sih. Terus sing nomor loro pasien lanang. Iya. Umur 80. Bujangan maning. Iya kena penyakitnya penyakit gedean maning. Mas bocah kun mah ya berarti bolong-bulu mah ya. Bocah edan. 80 masih kayak kakek. Kena penyakitnya penyakit baru penyakitnya. Penyakit apa? Baru, ayo. Penyakit geti dhuwur. Gede dhuwur. Anak bu. Penyakit Si gampang sewot. Masa ketidur. Si gampang sewotnya kata kan. bakal Wah. penyakit darah tinggi. Ya aku mau ke Jakarta. Kita mau Jawa marah geti dhuwur. Iya nih nganti. Salah. Terus si Rama jawabanku. Keren. Sing terakhir. Penyakit apa kono? Wih penyakitnya arane bagus. Idi. Arane penyakit hernia. Hernia. Nia. Dari bahasa kedokteran. Jere wong kenene Burut. aja baru dicek kalau gua. Ya, supaya jelas. Sira weruh cara nambah penyakit burut. Orang Takon. Syaratnya kelapa juga hijau. iku. Oh. Iku pedalan. Pengiwat. Jalan bocah. Mungkin kanggo pengalaman ya. Iya. Nurunakan ilmu ni sira. Oh. Bukan besok kita mau disuruh alam dunia sira aku bisa nambah dulu penyakit. Oh ya. Rata-rata. Apa hal tawa? Dugan kelapa hijau. Dugon kelapa hijau. Bang. Ya makan kuno. Bakal wong duwe penyakit hernia. Iya, luru dugan kelapa hijau tapi ngunduhe malam Jumat Kliwon. Syaratnya repot banget. Ih, mati bakal Jumat Kliwon ku mati. Ya wis maju makliwon ngagleti dawegen ijo. Jam 12 bengi. Ya Allah. Maneke aja celanaan. Ayo, Sira. Ya syarat. Terus wudunaken dugane aja duragaken. Oh. Dicokot. Dicokot. Nah, Digegel ya, cekuran bilang digegel. engko wis mudun, Iya. dikepuk. Proek. Betak. Ya, kerok. Digoreng kon dadi lengak. Oh, kelapanya aku digoreng kok udah di minyak. Nah, Ku gampang kan. wis dadi minyak, Iya. diolesaken, Ningsing, diburut kan. sing burut. Engkone waras moal. Ari waras pemawal tapi ngelop. Halo, udah. In, Bu. Ya barang kenyam linyar ya. Minyak, ari waras pemawal. Walau ini mampu jem linyar. Yung barang langka sayur. Iya, tal kira kan pesen oleh-oleh. Iya. Ini tak kau kaken. Inggih. Jengkok yana. Anak. Ya, Gak kaken. khusus kanggo sapa gatel. Gatel. Kira ada pesennya kain. Iya. Anak kain putih 12 meter. Ya, ikhlas kita mau suruh usah bayar maning. Puas. Iklasar beli ya ini mainnya kain mah kita mah masih pengen 100 tahun lagi coy. Sana Puas. sih rasakan jelas ngomong sira pesennya kain. Kita tuh Iya. kain putih. Kain ya kita mah kain sing kanggo kangkang. Kena gua apa? Sing ngadepi Ka'bah. Oh, pakai ihram. Ngomong pakai ihram. Terus kita mau 12 meter. Ya. Aku Kirana jongkok apa? sendal. Go. Hebat ya. Wong bagja. Wong rezekine parek sendal. Cuma aja sewot. Ya ora wong sendal dong. Masalah kita tuku toko buru-buru. Iya. Ale oli yang di BKB. Oleh sendal dengan pun mah. Sendalnya di BKB Pak.
Iya kabeh. Wis ndadak di kabeh. Iya lu ngana ngedakan konon. Wis dak sing bener. Kabeh. Ajikan may oleh-oleh ana sing may lawon 12 meter, may sendal. Tal. Ibe kabeh. Hari Haji Teo kan wis tua. Iya. Besok sira dari penerus ya. Oh. Gelem, artinya ku kontak pelajar nambah di pasien. Ya bagian bae bos tak kira nulung wong mah bos. Tapi syaratnya sira kudu kelakuan. Kelakuan lu nggak. Kudu maksudnya mah kudu nglakoni kelakuan lan kudu gelem pantangan sirane ku. Pantangannya apa bos? Pak Kawong pengen dadi dukun. Iya. Ya, pantangan supaya mandi. Iya. Siji, Iya siji bos. beli kenamangan sing biak-biak. Contoh. Contohnya, Iya. telepon kebo, sembelih ayam. Dipangan. Odar sira haya. Sira. Temen. Ledak bakal yang gatel mah. Nomor loro. Iya. Kenamangan sing akas-akas. Contohnya. Iya. Contohnya baut, watu, koral, kadang dipangan kan. Wis beli kudu diwarai ke mau dipangan. Nomor telu, Nomor telune. beli kenamangan. Beli Panganan sing mengandung minyak. Oh. Hebat. Contohnya, Contohnya. Oh, contoh. petromak, damarumplem, ya, orang dipangan kan. Paham? Diwaras jadi kita mah bu. Ku pantangannya, kelakuannya, pantang puluh dia pantang puluh bengi, mangan bunyi nung. Oh kecil. Kuat, Kuat. yakin, Yakin. hebat. Tapi Apa kono? esuk sarapan telung piring. Ya, kok Tel, kene ya. Kapan takon ira tel? Iya. Tinggi dukun. Iya. Sing mari kipasnya ta dukune. Embo. Kari ngawari kaya kenen ki. Kita melok hater sih dah. Ngomong enggak? Ah, Bos. Ben, Ngawari ini sing bener-bener bagus bos. ya gampang, bakal pengen belajar ilmu RHS 4 mata. Oh. Di kono tempat terbuka. Karena ini kena kakak sing nonton bos. Iya. Jadi sih. Ibu Tani Ausawer, Oh durung. Bapak Rohimin, Dereng. Oma. Saleh Sira. Apa sih? Oke, sakada bakal Bapak Rohimin karo Ibu Tani pengen sawer. Iya. Diundang lewat tembang. Oh. Nanggone lara solawat. Oh keren. Pengen belajar. Iya pengen dong. Nih, cara ngundang tuan rumah kon sawer. Oh. Ya. Bapak lan ibu tuan rumah sekeluarga mangga kula aturi pada saweran kula sawer 5.000 mugi ada di barokah. Amin. Sawer 50.000 asal ikhlas kula terima. Tawen. Sawer 1.000 insyaallah maksana laka labut ora sawer Bapak Rohimin gila-gila. Ngatur sawer kayak kono. Sawer alhamdulillah. Iya. Ora sawer, Alhamdulillah. ya alhamdulillah. Oh berkena ya. Sawer alhamdulillah. Sabar alhamdulillah. Ora sawer. Gila-gila. idi ya. Padahal mah Bapak Rohimin kok penang warai tewek. Wok sing aran sawer ku pada karo sedekah. Iya. Pirang-pirang manfaatnya. Ih, Ben bener. manfaat sedekah. Pengen buru. Sodako jariah bisa kanggo tolak bala. Bener. Sodako jariah melipat gandakan harta. Bener. Sodako jariah bisa nenangkan jiwa. Bener. Sodako jariah sabuka teling alam baka. Bener. Ganjarane. Ampun Bapak. Koko. Lepas reptak yonan apa yonan ya Allah. Iya, urusan. Dua jam reptak itu tiba sebungkus maning, Pak. Lah, Sholli ala Nabi Muhammad. Sawer sebungkus. Iya. Ganjarannya 700 bungkus. Hmm. Dari Oh, Pak Kiai. amin. Alhamdulillah ya. Iya. Bapak Rohim wong lanang sawer Iya, rokok. iya. Kok ibu tani sawer duit. Iya. Kok. Ini, Oke, selamat. ayo. Kok kita ada istirahat dikit ya. oh istirahat. Asal Jakarta. Ya wis, los. Dipikir-pikir mah bener bosnya kita punya. Agamanya mantep. Mantep. Solawatan bisa. Mantep. Iya. Nyinggung majikan pinter. Idi. Iya. Ya nyinggung orang sawer-sawer kah? Iya. Kemarin kepaksaan kana. Idi. Alah, ada WC. Ese. Wadon kah? Cik.
dewe. Ditingeli. Bocah semono ayu nek. Wah. Cengar sira mah. Cengar cengir nih ka. Ayu mana diperkosa? Ih ngodin gatel. Ditakoni. Lo terus ndak kok megawe. Dak mana gat? Mana? Nak. Gila. Lok sing endi? Lok. Ih dipae bledungkan. Bocah ki melas temen wong tuan yang endi kene. Ya Allah. Priben dewa. Kanggo apa? Kita duwe bos ahli jampi, Dukun ning tukang nulung wong. Iya, wis. Kin kan termasuknya kan masih nom. Masih nom. Ya siapa tahu orang ini tidak sadarkan diri. Yang urus sadar diri, stres. Iya. Ai bolet. Jangan bolet. Ai. Minum je. Wong edan pengen minum. Disogok kek. Ini. Pengen minum. Kewala. Kewalak. Walik Melas. Edan. Ini ngomong itu di pakai banyu. Pada bahetan ya. Non. Dakonana. Iku senok lucut. Nah, Kok sebelum edan. ayo senok sapi arane. Hei. Sapi senok saparane unun. Senok sapi arane. Apa sih? Begu taksiran kita mah. Begu. Iya. Pribe ngomongnya? Bakal wong begu kita pernah belajar di sekolah begu. Ayo, pinter begu sok. Bang. Apa mengkono tuh? Wah, disangkapor. Jorok sih makan yang ada edan kudi. Ren. Boleh. Maksudnya memang pemanukan. Manukan. Tuku gelang sing gede. Ai buat kita mah di. Duh. Baba. Duduk wong peguga. Apa sih? Wah, kayaknya Kita mana? nak sebur. Yakin kita magilan. Temenan sih ra. Kok kayaknya makin ini manusia planet. Orang kita gila beneran yakin. Ira baru beli manusia planet. Burung. Manusia planet ka wowo kak. Burung kah? Iya. Kita mah pernah sekolah ku. Aku takoni muter. Itu muter mana bocah. Tek kodek. Sino beli aku soptek. Ini ya. Saya. Pada baik kayak mengkon masih dan ega. Pada be apa nek? Ya miring. Iya ya. Mas, Obat. Dari peguringan. cintaan yuk. Si mau kita kejar kita jadi seri kita. Ya Allah. Gatel. Pun maning-maning cidok dari seri maning-maning cidok gantangan kita. Mas, Non. Kurbe kayak kuah sing parek. Kang Idi. Kang, Mau temen sebelum sampai karo anak wong kumen edan. dibae sih Kang. Ayo. Iya aku nih Kang Idin ku nok. Ketane melu Kang, tekun Kang Idi, bucanti. Kawin yuk, Kawin. kawin yuk. Yang baru ketemu, baru ketemu. Yuk kawinan yuk, Kok dingin? Nok. kawinan yuk. Ceragol terus. Kok Yuk, dingin? kawinan yuk. Kok dingin? Ya, ngelawas orang ketemu sampean ku seksi temen ya. Apa nih? Seksi temen. Bos. Siapa sih ilustrasi? Mau ketemu Bos. sih. Tolong, Lawannya Bos. sinugel. Bos. Kira apa? Tolong. Si. Ya, Wah, itu Kang Idi ya. Tolong bos. Kawin yuk Kang yuk. Yuk kawin kawin. yuk. Ipa lebih yuk. Pasir seket. Yo tak dewek ku. Kang Idi ku kuru temenan. Ya kuru kurang mangan buah. Kuru temen orang ketemu tembus ya Kang ya. Ya.
Wah, kayak bocah stres gini kok. Iya, bro. Kalau Ayo kawinan yuk. Yuk Kang yuk. Berapa? Namanya. Met kursi. Kursi. Kawinan yuk. Kawinan. Iya yuk. Karo siapa? Karo Kang Idi. Duduk kami dikit mah. Bapak Kaji. Haji siapa? Haji Tewok. Haji Kuntil. Duduk. Siapa sih? Yang boleh kita ada kawinan ya, Wak? Iya, duh. Kok kawin, Cocok buat kawin pucang. Gatal. Menenang. Kang Ide, gagian aduh wis gatel kabeh. Ya, bucang iki teh gatel kene pada gatel. Jagana. Jeragal. Ono sira wong loroan. Arep dan dia apa kawin ya, Wak? Disembur. Kawin. Sembur gentenan. Patipit diterawang dikit. Nah, dodok jagane. Nah, dari pengantin. Manten sih bocahku. Pengantin nanti ya kan di Kang Ide nek aku pengen. Dinakian. Balik gabus nih kon. Kiki. Pemene. Dudu dan kawan. Oh. Ya, Kok bisa begitu, Bos? setelah saya lihat pakai kacamata batin, Oh, menurut ramalan. itu kayak cuaca pi ramalan. Menurut Kir. Ya, ini terawangan batin Iya. dudu edan sing gawan lahir. Oh. Dudu edan karena stres. Oh, kenang ganu-ganu. Aja ngomong baik kagian kawinan. Guna. Oh, guna-guna. Yang kau sabar. Tenan. Tal, Non. lamun deleng kota memang iki sembarangan kini. Wow. Kota majian kini. Wow. Wis, ora samar, ora pangling. Sebab Mama Kaji pernah ketekan. Bisa, Bos, bisa. Salah satu pemuda Iya. cetak pengajian kemajaran goyang. Jaran gayung. Goyang. Terus diganti. Lah kemana kin jebakan gak goyang. Aja suwe-suwe. Cekel-cekel. Jakal. Tal, bet banyu. Kawin aja. Kakak buka. Kita nek wis Wah. pegel kan. Kita gak pernah jawabin wong esan mah. Gigi. Pernah. Oh, maksudnya sudah pernah tak belajar ke usapal. Ya wis. Jajal sedurunge Bapak Kaji. Ya. Artinya coba jajal muridnya ya. Ya, Apa bener dicoba ku. Kun mau harus Awas, pelajari. Bukan peman. Menang ya, awas kita Iya. ki. Awas. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alif bata bangsa jim. Ahok dodol rujak. Pun jampi apa kudu? Harka bahasa Arab kah? Lu mali-pali. Dah, anak Hei. kutile, kutilang ngerain anak kutile. Masa bener aja. Kiwa kaji ya. Sirama. Anak kutile. Pakai jampi ku nang Bos. doa. Doa. Aja kesuwen melas iki, Bos. Ya wis. Iki raga. Ayo kawin. Iya. Kawin ayo. Iki kiwa kaji sembun brus duh. Ya kau sabar. Lamun eling nganggo sapa ya? Ah, ya saka bae di waju gak gelem lingan. Oh gelap. Sirain kene. Katelen kene Oke, coy. Kode Pak kita berangkat seayat sira amin ya. Oke, Iya. oke. Ya, kin jampi khusus nambani wong edan. Primen jampine. Jampine nambani wong edan. Iya. Dadi dukune edan. Oke. Dukune edan. Rombongan apa? Ose dukun nambani wong edan. Iya. Siap ya. Oke. Kita boleh diloro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Aduh, gatel Amin. Allahumma bil ba'sa rabbana amin isfi wa anta safilat sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Amin.
Wahai setan jin dan yang mertayangan sing bersemayam ning gua garbane bocah ini. Sira ajeng ganggu ning anak putune Kanjeng Nabi Adam. Yen ganggu ning anak putune Kanjeng Nabi Adam bakal kebendung maning pangeran. Simsalabim. Bukan sulap, bukan sihir. Ya Allah, jahat. Abrakadabra. Sulap kin mah. Godhong tales tambane wong lara mules. Iya bener. Godhong karet tambane wong lara mencret. Bener. Godhong katuk tambane wong lara setruk. Iya. Godhong pantang tambane wong lara edan. Jeruk purut buah kedok dong. Iya. Yang murut dong. Godhong laras. Godhong laras diwadahi batok. Waras dok ya. Wah. Hei. Ya apa kok? Binuninganan dukun. Tanya aus. La ilaha illallah. Maksudnya apa ya? Ya bukan yang berwungi dan semburan beli. Ya Allah, Ya warak kayak konon banyune ku. Aduh. Minum. Wis konggal pojok. Seburigal pojok mana? Rasa apa? Suwe temen si Kang Idi ora teka-teka. Kok Kang Idine. Oh, pojok sebelah kanan. Masih pating siliwer setan ini. Ih, merinding hawane woi. Hawanya merinding ini. Hawane merinding. Aduh. Hawanya merinding ini. Dene dinungakan diraupakan ya. Harus setetes. Kon melet dilatih kon melet. Kira temelet. Sono ke melet. Waras oke. Tinurut ya nok ya. Melet. Aja terus kata saya aku. Tes. Diraupi dak iki, dasar poprok iki. Prok. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nama Abu Iza arsalan ayyakul hukum salakum Allah. Nak. Sampean ku sapa? Oh, jadi kita enggak. Pian bapak kaji tewok ada senok karang siapa? Apa? Ina. Ala senok waras, ala senok waras, ala senok waras, ala senok waras, ala senok waras. Senok waras. Jadi senok kita rane. Iya, Asalnya sih di senok. sing Argolis, Argolisnya blok ketik. anak kaya. Nah, Ari mau senok ngomong Mas Didi sapaan. Hai. Kita ku nembe eling. Lah. Ini siapa? Durung kenal kan? Durung kenal. Ini duduk Mas Didi. Duduk. Duduk. Bakal gonjak tingkir, nok. Bakal ke damar bulan. Bewok. Aji tewok sinambani senok. Senok seling. Haji tewok. Iya, seling. Arkun si wong edane sapa? Lah, ini mah wong edan sing nemu sing pasar. Samanukan gimana? Reaksine tesi monone raupane. Ini gatal ya guri wong edan. Ya seri kita Dadi mencoy. waras. Waras. Alain awaras alaina waras alaina waras alaina waras alaina waras Alaina waras. Alaina waras. Nah, Wis mong kita edane mong. ya sedok kui. Ya Allah, si nyadeng kayak kursi. Cepet ikut. Wadah apa ini? Sapa ini ditempel-tempel nang sapa Si sih? sedoknya orang keras atau nyandang kayak Lalatan gini. Untam lalatan gue. Masa? dawer, lawannya dawer. Dawer. Dibuangi kau waduh ya. Masih kalungnya. Wong sepeda ayune dikalungi aku ya. Cepet kok. Copote angel. Endala gak balik kemana tuh yang mana kaya. Masih udah cerita sadar pingin bisa. Kok dingin. Sadar dulu. Kak Eling kita sadar wah. Tak jadi kayak nggak salah pingin. Asal aku kutak ngece nih wong lanang. Oh. Singaran siapa? Ya sing arani didiku. Oh, Iya, di sing iya, batuknya apa ah? Sing batuk ke ambar, ini batuk lulu. Oh, iya. Ngakin mekenen. Ya ada julang manok ya. Senok kelamun pen waras. Kin maki lo makaji deus separuh waras. Kalau mun ada semua makaji umat maning. Lamun pen waras total, ayo digulati.
Igulatif. Ini mendianan Mas Didi senok jadi pangapura. Inain jaluk pangapura waktu. Ya iya. Sebab si gawe kemat Mas Didi. Bari waras ya. Hampir waras kelas. Iya kita nakapok tobat berharapan Wah. mina wong maning. Ya iya. Berarti aku mal penyakitan kayak kenen. Iya. Lamun beli Gara-gara ajian kemat Jangan jaran buya. Hadirin penonton dan pendengar yang baik hati, kami dari keluarga besar Putra Arjuna. Barangkali ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami hanyalah manusia biasa.